एडिसि हापांनि नायकल मुंनि बारजा बुबागोरा प्रदुत किशोर देबबर्मानि थानि माइया फानाय हिनै जबानि खरां तिसाय आम्बासा हाथाय कटर बीरचंद्र मनुनो कारिबो हास्तिनि जुदा जुदा थायो कासर लाख्या टीपीएफ मथा एडिसि नायकल फांनि जरा पाइमानि यागुलो हास्ते फाजि के रावनो एडिसि नायकल फांनि बारजा याफरमानो केबेंगै टीपीएफ मथा थानाय तालनि 23 मे सालमारुआ एडिसि नायकल फांनि बारजा खरसा तिप्रासानि थानि माइया फानाय हिनै सानुंगला याफरमानि यागुलोबो हास्ते फानि फासिंते मुंसा कक फिरौ मुनु Ungmabai hasteni tongkosung tiprasa rokni hamkrani bagai wansugui TPF motha chobawo ma ongkor kahani saka mothani ojama patol koine jomatia Tripura Bharat habe thamani bisi kolok lai thamani yagulobo kendro hapang haste hapang tiprasa rokni kaisa sanmung phano goshui nahare samung tang yakho kubuni hasteni bebak thairogo hasteni busarok jani ja hasteno naikoli tongo fia bisi kolok romoi tipra hasteno naikoli tongo kubuni dofani borok aboni bisingo tabukhe एडिसि नायकल फांनि आचुकथाय सेकजागै दंगो गुबुनि दफानि बरकबाय आबनो कासुइ नारगै मानयाखे थिनांगो हास्तेनि बुसारक तामुंने आबो बेलाइनो कतर वानसुकमुक बकं नारक थानि तिबुसाका बिसि कलक जरा रमै गोसाम एडिसि नायकल फांनि जायखे नायकल मुंगरिनि बाय ताबुबो एडिसि आमसेरत हामगराय उंयाको हनै कक सिलसाका ते गुबुनि दफानि थानि एडिसि नायकल फां दंगै तंखे एडिसि आमसानि लुकुरकनि बुसुक जरातै गलगै थानो आबो रकनो वानसुगैनो टीपीएफ मथा यापिरि सेवै जबो माक अंखर काहनि साका एडिसि नायकल फां खरकजा तिप्रासानो मारिनाय दफानो हामजागै आजुकथा याकारि फाने बुबागरा प्रदुत किशुनो एडिसिनि बाजा माइया फानाय हिनै सानमुं सानै जबो माक लागा हिनै साका टीपीएफ मथानि अजमा पातल कोइना जमातिया टीपीएफ थांनाय मेनि 23 तारिखो गवर्नर नो जों डेपुटेशन रखा जों गवर्नर नो स्राय साका एडिसि हाफां अब एडिसि इंकाटिटी एडिसि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब बरक रंगनि सो सासन साकबाय नायकल जागनाय साकबाय थां पिदुल जागनाय आमसाय हनै खालाय जाखा एका आ जागाव ताबं नुखा पेंडेमिक नि जरागो बोटुं मालिया एडिसि नि पीरियड पाइका काहामकक एका आबनो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइगै बनि मुसुकमाना संखा आबो काहामकक चंगै मानो किन्तु ओ जागाव जों नुखा गवर्नर ब कुनो पब्लिक नि कंसर्न नालिया कक सालिया पब्लिक नि ताहसिनाय सेंटिमेंट नाइलिया ऑब्जर्व खालिया हाइक लाइगै सुदु गवर्नमेंट सुदु सरकार बडी बायासो बो एडिसि हाफां एक्स सेक्रेटारी जीके रावनो बो संगै रखा इनका आर निवा स्राय नुकजाखा पेंडेमिक नि जराफानो पेंडेमिक नि जेसफानो एडिसि इंमा ताहनाय इलेक्शन इंमा यांथों हाइफानो एडिसि ना नायकल नानि बांगै सिनिया नुगिया फातानि बरकनो संगै माया इंडिया नि कोनो कन्स्टिट्यूशन तिनि जरतै सिजागियाखो राज्यपाल जे मुसुकमानो संगै मानो एडिसि नि बिसिंगो फातानि बरंगा संगै मानो होननाय सिजाकरि एडिसि नि बिसिंगो संगै मानो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइ मानो फियाबाबो पब्लिक कंसर्न पब्लिक डिमांड पब्लिक बाय कक सालागिसि मांनाय इनका आरो नसं स्राय के नुकजाखा जे एडिसि नि जे मीनिंग तंमानि आबसि मीनिंगलेस इनका आ जागाव जों काहाम के नुगर इंडिजिनस राइट नो टोटली वायलेशन खाइजाखा इनका तिनि जरातै तिप्रा हा बाय इंडिया हा 70 years संखा तिप्रा बाय इंडिया मार्च खाइमानि फियाबा जों नुखा ओ तिप्रा हावो तिप्रा हानि तिप्रा सारुंनि राइट्स नो ताक जरातै इंडिया गवर्नमेंट बा तिप्रा गवर्नमेंट काइसा फानो सिंगल काइसा डिमांड फानो बरक ताहनै रेस्पेक्ट रयाखो ते इम्प्लीमेंट खायाखो इनका अब हाइकेने कंटिन्यूअसली 70 years ओ हानि बसारो जे जागाव 1949 नो 1947 नो 93% तंमानि तिनि माइनॉरिटी बसो सफाइका 20% नि बिलो 19% नि सफाइका इनका जों ताबक नुखा ओ त्रिपुरा हानि टोटल पॉपुलेशन 45 lakhs नि एबाबो किन्तु सिनि बरक बसंनाय ओ हानि नेटिव पीपल होजांनाय सोय इंडिजिनस पीपल होजांनाय बसंनाय तिनि बसं काहाम के साइमानो 8 lakh नि बिसि गोबां या सोय ओ हानि बसारो इनका संगमना नुखा और नियो फुल त्रिपुरा हानि नेटिव पीपल रंगनि जे पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स एवरीथिंग राइट्स बरक controlled by occupied by illegal immigrants illegal intruders from Bangladesh इनका अबनो न जों टीपीएफ 2014 नि सिमि आसै जों साखा ओ हासिनि हा अंखाय सिनि मान बान्टा सिनि अधिकार से मांगनाय इनका इंडिया नि कोनो स्टेटो न करै इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जगह न करै इलीगल इंट्रूडर्स बाय इलीगल फॉरेनर्स जे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंटरटेन खाइ दंमानि कोनो स्टेटो जों नुगिया इंडिया वो 36 स्टेट जों नुखा एवरी स्टेट नो रन खाइगो स्टेट पीपल बट टिप्रा वो जों 70 years नुखा स्टेट नो रन खाइगो आउटसाइडर
Engka aroni bisingo setabule ADC ko pojonto si haina ADC ni borok nyagai otipra haste ni bukung bara ba hani busa nyagai phatani borok no songwi roka 6 man ni bangai abo 6 man ni bangai kotor sikon kogya ani odikar no 6 second ni bagai phane kebu nanani odikar kre sing abno ronani sing gosegi manya abo si kotor ko abni bagai ni sing tini governor no saka nang o jaga go phatani borok no songkha sinia borok no songkha oro hani thui bai mata hani nobar bang bai sinia borong no songo ine o additional tam development de khanya ni nai na additional tei bude tam hasnai deprive khanya ni nai seng nai ga o additional tini jodi na tumong na tini pandemic ing yaga election khangke public je hamjak mani abona tini administrator phaikam tini administration rule khaikam angkai public ni concern si democratic soligang khangke governor boni jeni saisung bai government ni concern simi bai or democratic system o solegi maya abong khangke kaisa illegal abong ke kaisa crime kaisa indigenous people ni rights no violation khaimani abo kaisa human rights violation ekau human rights violation indigenous right violation no sing kuno babe gosinyana ni kogya abni bagane sing saka o ADC o tabok sing nukha je kabang ko borong sini ADC entire area ni bisingo sini borok rok kabang ko tongkugu they land behind 70% above na ADC ni under control khajagai tongo phiaba or jaga mungsan power krei mungsan ar jaga go development krei tamni bagai ADC government je asak sagai thanai borong ni bukuno initiative krei tipra sarkar bukuno initiative krei India government initiative krei abono samang kaham tangna ni bagai tini joratai kuno kaham leader sing nugya ko phaya ko abni bagai na tini joratai phatani borok bo oro tipra hani borok rok sagai benara ya sak busuk jaya ni bangai phatani borok no songui thanglai mani loy aboni bagai TPF 2014 ko basagai saika o hani busa 70 years sugyang khana sugya phanangja khana sugya berja khana kintu tabok sugnai basaja TPF basaja sugnai basaja tei sing oro nukha srai ke TPF basai phemani ulo o hani bubagra Pradut Kishore Manik Bahadur bo hati dofana hamjagai boni party no yakagai dofana service kane ni bagoi ta full swim libo samangkhai tong hati dofani bagai inke o hani bagra tini hani busari hani nok pangtini basagai o ha dofano muthangna ni service kane ni hani bo basai tong pro sing bono chini dofani samang tangna ni runai de ruya kabang ma borok proshno khaigo ADC sikonsa ADC ka power kare arabu agra no tamni ama tahnai प्रस्ताव रो आबलासिमा संसा जारा अमते है कक सानाय रगनो आं संग एडिसिनो नि जदि सिकन जा खां खांके एडिसिनो तगि तामने डिमान्ड खाइखा बरग रो तामने आन्दोलन खाइखा एडिसिनो तगि बाक्सा टिप्रालेन सांग एडिसिनो तगि बाक्सा मोर पावर सांग एडिसिनो तगि बाक्सा ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउन्सिल सांग tangai sa nang ara ni edisio tamo tongmani bagai san ara nugo oran sini borokni kebang songkha ara tongo te land ara kebang kok tongo abono protection khanya ni bagai nirok san inge kaham kok nang all the protection ni samalia edisi area ni simi protection saka aboni protection narak sidi edisi sanai rotini protection khanya ni bagai ago phaisiri tangai phaimia ang nanai be kebu haragya bono rodi be kebu homaya sini borno rokhe hamta sab sini borno nai sini borno rajyapal sugmani nukjani bagai na state government sini borno mokol khuyani bagai ni buini borno ror Karena ni kok sadani kerika TPF siga ani botongo sang bamang proposal loy mana bubagra o hano full drive khanya ni boni odi card tongo tei boni odi card no sang tobui phainai abni bagane amon poila ya free abasro odi not only ADC and general every samon boat na sini odi card sini rights ababa sang already governor saka 2 times governor rashtrapati president nei kok salai tongo bo saka abno tei sang daiti ne belai khene sincerely alochona khainai sang saka ni rok daiti khayang khang kai sang movement no khanai ha haine sang thang 16 tarik sorry 13 tarik sang memorandum submit khaimikha prime president roka prime minister home minister jotoro sang bebag na memorandum reminder letter harja sang already sajak engka tak jorotui kintu aboni implement by action najak mani krini bagai sang movement no khag in demand abono borok respect khaitheng karon autonomous district council aro tabok pandemic ni bangsi put namaya kintu autonomous district council no kaham klai smoothly run khanya ni bangai o hani native people ni odikar native people no si mar nai abni bagane sang jotodin na pojonto sini o ADC ni hafangni ADC ni je administrative power no sini borok te sini demand khang ke bubagra no ro yasak joratei sini choba chole nai abona tini ni o choba ang jotono sanani musugo